Tomir thlani som paruk ningani kan lo thleng ta buaina azuala khovel sarkar then khat Israelin mipui tamna Rafah a beizui zela wanga lom lawan pung zela Ireland chuan Palestina chu sarkar pakhata an pom thu an puang boka chuti lain Palestine tran tu Muslim ramle nei to member lian berpol ral thuam po nei tha Turkey chuan Israel hian Hamas an ne ani chuan Turkey ronkal ro seti in Israel thamlo hle thung EU chuan Israel chu Rafah a beya wangin a kam khat mek boka akan kai he thil hian kan kaya nga teltela thule la atama ma se Israel chu akal nga in alakal mia thung European Union chuan Israel in Rafah be puya thlak chhun zom zela wangin EU ne na anin zom na boruak thalo asiam mai thei ati European Union chuan Israel chu Gaza a Rafah a sipai be pui thlak na akal pui chu rang takin ati to pangaya ni chutiang ati lo chuan block ne na anin zom na ati chhedon ni in a vo khan Israel hian Rafah a sipai chakna akal pui chhun zom zela ni chuan EU le Israel in zom na a har satna lian tak asiam nge yang ti in EU minga thu chhuwa siam tu Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan a soi European Union chuan Israel chu Rafah a sipai beina ti top ngal turin angena ni ti in thu chhuwa asiama chuan a soya Gaza a mi hring puina semdana ti buaya ram chhunga inson chuana tamzok ril tram le mi hring te hreom torna athlen mekani ti in vaukhana pebok IDF hian kar masa khan Gaza chimlam ram rikhopui Rafah sipai atir lutrana hei hi precise operation tia an soi ania tuna hian sipai te chuan khopui chimlam hun zau vak lo chau an la thunun ani mase Israel hian thlatam tak chung chu Hamas laka indona kalpui mek zinga khopui chunga be pui thlak na lian tham kalpui alo tiam toa mase Israel hian thlatam tak chung chu Hamas laka indona lian jok kalpui turle Rafah be pui thlak turin alo in tiam toa ain tiam angein tuna hian an che chhota mekani ram somni pasari omna European Union bloc chuan Palestinian mipui ta na tran puina petu berle Israel sumdon na lama thopui tu lian ber chuan Rafah le ache vela mi maktadoi khat chuang chu Israel in he hmuna tanga tlan chuak tura angen hnuwa le UN in him anga an ngei thei ani lo le zon dang pan turin an hriat tir ti an soi European Union chuan Israel in mani in vena atana dikna anei chu an pom saklain Israel chuan international humanitarian law angin ati turani a civil mi tatan himna apeturani anti Israel hian mi hring puina aphal sakangai ti thu chhuwa chuan a soya Israel chu Gaza a mi hring te din mun cheto tak chu tizual lo turin an ngen Rafah khopui crossing point chu hongle turin an ngen bok European Union chuan Israel ne na karem shalom ramri a Hamas beina chu adem thu soin mi hring lam chom dol na pek chhuwa ati khotlai le zuala ni ti in a soi he poi khoina thlenga hian IDF sipai pali an thia hliam som anom to karem shalom le ache vel beina hian Israel sipai pali thi to in hliam som anom to boka an beinu ni engamaza ta IDF chuan crossing hian hongle to ani kar masatir lama Israel in strip chim lama Rafah crossing Gaza lam alak nuwa Cairo chuan IDF nena in rem na siam chu anti topa hei hi Egypt atanga Gaza a mi hring puina thlen na kong lian takani Israel chuan Egypt chu delivery ati topa wangin mo phurtua apua Egypt lam chuan Israel malak na Rafah a beya wanga ramri ju kharani thuwa sei ve thung Israel official te chuan Hamas battalion parukla omzinga pali chu Rafah hian an la om ngei ti an soinona hei ba ka hian firfiak pol hruai tu tele October ni saria Hamasina an man tam takpo an om thei he hmuna hian an om theya mase US le ramlian ho chuan full scale offensive kalpui lo turin Israel an ngen non le a mase Israel chuan barra akhon lem lo
Rafah in khuar Palestinian maktaduai khat vel zinga nuai li singa chuang chu tun hnaya IDF in Gaza chimlam khopui Rafah na zoka abaya wangin mun danga anin son chuak mek EU chuan in ka haina ingalani thainan le Hamasin an man zong te tiam kam om lawa chhuwa zalen turin an ngen bok Hamasina an enkol Gaza Health Ministry chuan tun thlengin Gaza Stripa in dona hian mi sing thum sanga chuang an thi to tian soya Israel chuan in dona hian firfiak pol sing khat sanga vel an thi to ni in an soi ve bok Israel tanrual puiram lian ber United States le EU ba ka United Nations chuan Jerusalem chu Rafah abai pui thlak na lian tak nei lo turin an nor non le a civil mi tam tak an thi theidon ni in an chut soito angkhan Israel sipai Gaza lama na zokin an chele ta mo ti in an hmel makum hlun Hezbollah chu warzokin Israel an lo kap ve mek ramri atangin anti-tank missile le drone mga beina warzokin an kalpui sau mai hewang hian Israel mi pakhat athi le ta Lebanon ramri atanga rocket salvo ka lu achak chho zela wangin Israel khwale tui elat finger hat kumsom thum pariat mi chuni min khan athi vele ta anti-tank guided missile mga bei pui thlak na a Israel civil mi pakhat marlama cheng adamit bula sipai omna hmuna mi chu Hezbollah in tank ka chiat na missile an ron ka awangin athi a elat finger hat kumsom thum pariat hian a fate pathum makalsan he thil thleng veka hian Israel Defense Forces panga sipai panga in hliam an tuar boka pakhat a hliam na hle adang pali chu an zia om deuh Lebanon firfiak pol Hezbollah chuan poi khoina hi an ti ani thuan puang zui ngal finger hat hi Hezbollah missile ka lu masabera Israel sipai hliam te pui turin he thil thlenna hmuna hian tlan lut masabera ni a chuta chuan guided munition panni nai na ron deng ta ani projectile pathumna ron tlale a sipai omna hmuna IDF surveillance balloona te thar akap boka hewang hen balloon hi atla ni in an soi nimin khan sipai te chuan Lebanon atangin Israel marlama rocket somruk vel ka chhuwa ani thuan soya atam jok chu Mount Meron lama ka ania helai chunga hian air traffic control base sensitive taka om Mount Meron bei pui thlak na kara hian Lebanon ramri a Biranit Army Base a rocket rit tak ka lu ani bok rocket enge maza chu air defense ten an lo danga thren khat chu chiat na te naw an thlen thu IDF chuan an soya thren khat chuan chiat na te naw an thlen thu IDF te chuan an soya be pui thlak na danga hliam tuar an om lo ti an soi Hezbollah chuan rocket ka na hian mo phur tu an ni thu an soya Mount Meron Base chu missile tam tak mangin an be ni in an soi Beiranit Base po projectile dang mangin an be bok Indona kalme kara hian firfiak pol hian Mount Meron hi voi engemaw zat an be ta a hetlang hi rocket lian tak taka ka ani to a achunga air traffic control base a guided missile an kap lut bok firfiak pol chuan he poi khoina thleng hi tholeni zana IDF drone 10 be pui thlak na manga an top field commander Hussein Ibrahim Maki an tha awanga phubalak na ni in an puang tarlen to angin Hezbollah ho tu field commander Maki chu firfiak pol Southern Front unit ti asoi senior commander ho tu berani a ama in Hezbollah coastal division alo kai hruai to October ni ria ta tangkhan Hezbollah kai hruai sipai te hian ni tin deuh thoram ribola Israel mi pui chen na le sipai mun te an bei thina he pol hian Gaza indona hian Hamas an thlop zia an lan tir na ni in an soi tun thlengin Israel le Lebanon ramri a buaina chhuak wang hian Israel lama tangin civil mi soman thi to a tun tuma be pui thlak na civil mi pakhat thi po chiar telani IDF sipai le reservist som pali an thi to bok Hezbollah member jan hi somko pasari an thi to boka Hezbollah thi hi Lebanon ba ka Syria a Israel in do thlona chetna awanga thi te po chiar telan ni Israel le Lebanon firfiak pol in kara in dona awangin Israel mi le Lebanon mi sangtam tak chu an chen na in atangin an in son chuak to a in do tan tira tanga vo in thlengin mi nuai tel Israel ramri khwa le Lebanon ramri khwa atangin mun him lama in son chuak anom to
kan soina mek meka Hezbollah mai ba ka Houthi te po an ron china ta meka Yemen Houthi te chuan Red Sea US destroyer le commercial vessels te an bei thu an soi Yemen Houthi hel te chuan nimin khan Red Sea US Navy destroyer le sumdong long pakhat an bei thu an soya ma se an bei dan ero fin fiana an pelo Houthi sipai thu puang tu Brigadier General Yahya Sari chuan hel ho hian USS Mason chu missile mangin an beya Destiny tia hriat long chu an bei ni in an soi lungtam takin he ming hi shipping registry an mang UN Navy Mid East Base 5th Fleet chuan thu chua siam turangen na he thu bot cheilai thleng hian an la chang lo Mason hi Arleigh Burke class guided missile destroyer zinga mi ani a US kai hruai tang rual pol Houthi ten long an bei lo na tura bei pui thlak mek zinga Red Sea le helai tui pui bial zau zo ka US long te hian mun an khuar mek ani Houthi te chuan Red Sea le Gulf of Aden along lian an bei na hi Israel in Gaza Hamas laka indona akal pui ti top tura an norna ani thuan soya Israel in Gaza a bei chung chuan longkal bei zelan tum ni in an soi US Maritime Administration in an tarlan danin Houthi te hian November thla atang khan longlian laka bei pui thlak na voi somnga chuang an nei to a long pakhat an man to a longdang an ka pil to boka Red Sea le Gulf of Aden kal tanga longkal te chu hlo om awangin tuna hian an tlatniam to hle kalzat hi an tlatniam to hle Houthi te chet na awang hian US le Britain te chuan phubalak tumin bei pui an thlak to a sumdong longkal na kongpoi mo tak hum him turin International Naval Coalition khovela tuipui sipai inzom khom le tangrual pol an din pha ani Karmasa khan Houthi te hian Israel pan tur long lian an bei thin chu Mediterranean thlengin an kalpui to don ti an lo puang to a Israel longchol mun bei an tum thu an soi to boka ma se Israel longchol mun laka bei pui thlak na hitun thlengin ala thleng lova Yemen na tanga Israel longchol mun hi KM sang ni vela hla ani a hemi ka thleng thei hi Houthi te hian missile an nei lo mai thei ma se KM sang khat zaruk ka phak chu an neya chuti line Iran siam cha hit 136 drone KM sang ni alla aral do thei ero an nei ti hriatani thu bultan na na kan ze tel zok Turkey na Israel chungchanga soi kha chiang zokin han soila Turkey hi Palestine thlob burtu an nia an President Erdogan chuan Israel hian Hamas a ne chuan Turkey arun kal rose zirtir na kan lo peang ati Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Israel in Gaza Stripa Hamas a ne thayani chuan Turkey chu arun ngai ven hle arin thuwa soi October ni saria Hamas ina bei nuwa Palestinian ram chunga Israel in dona na sa takkal pui soi sel tu Erdogan hian Palestinian firfiak pol hi an ram hum him tu nianga ina thlop thuwa soi fo Hamas hi Israel United States le European Union baka midang te chuan firfiak pol an ngaya ma se Erdogan chuan hei hi an hola zalen na sual tu pol tangkai tak an ni thule an ram hum him na na mala tu an ni thuwa soi cham chi thung Israel chu Gaza atop don ti ngai tu su Gaza a chau alung oi don ti hirin a harsa ani ti in Erdogan chuan an khopui an kara a parliament a party lome karte ma asoi ti top ani lo chuan Israel hi ti top ani lo chuan heram sual le firfiak hian Anatolia hi alaron ma chonang ti in Turkey ramchan ve aya tam na Turkish peninsula lian tak Asia Minor tia an soi thin Anatolia chu Israel hian alaron ngai ven thuai don ni in asoya Maseron kal rose ti in a hlau lo ti hriat takin Erdogan chuan Israel chungchang asoi mani ram zelen na sual tu le Anatolia hum him tu Hamas bula kan ding chun zom zel don ani ti in Erdogan chuan asoi bok Turkey hruai tu chuan Gaza in dona kalme kara Hamas member sing khat chuang chu Turkey hospital en kol an ni thuan soi Erdogan hian Istanbul Hamas hruai tu Ismail Haniyeh akom to boka hemin hu hian Palestinian te chu Israel laka in pum khat turin a fui bok Indotran tir atang to in Israel dodal na thu na sa taka soi thin Erdogan hi ni in
Israel chu Nazi te ne na te khin fo Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Nazi hruai tu Adolf Hitler ne na te khin boka Erdogan chu Netanyahu an Gaza a genocidal methods amang nia pu tu te zinga mi ani Erdogan le Netanyahu te hi van tlang ma a anin be na hi arai to a Israel le Turkey in kara on gain off gain in lai chin na atlan yam hleya Jerusalem le Ankara in zom na alum chho thin chuan Jerusalem le Ankara in zom na lum chho hle thin chu azia deuh hleka chuti lain Israel Hamas in do na awang hian an in kara thalo chho le ta ni tun thlatir lam khan Erdogan chuan Turkey in aram le Israel in sum don ton na zong alo ti top to bok Hezbollah kan soilai mekin ni zan lama lian tham takin Israel an ron beile rup mai Hezbollah drone te chuan lower Galilean kapa Israel Gaza buai nuwa Hezbollah ten Israel ram chung an lu thuk ber trumani Hezbollah firfiak polin Lebanon atangin puak thei drone tam tak an kap chuaka ni zan lam khan lower Galilee mun pakhatan kap Hezbollah chuan thu chua siamin Tiberias khothlang lam Golani Junction bula sipai mun pui Lebanon ramri atanga kilometer somthum panga vela hla sipai mun pui chu puak thei drone engemaw zat manga bayani ti an soi Indona kara Israel ram Hezbollah in Israel ram chung an bei thuk ber trumani Hezbollah hian thlasari kal ta chung khan Israel marlama drone missile rocket sangte lan kap chuak to a Masaya tamzok chu ramria be pui thlak na ani nimin thleng khan firfiak pol hian ramria kilometer som panga vel hla Israel targeta projectile an kapa ni zan lama kha chuan Israel ram chung ke em som thum panga athuyan kap lut lat mai IDF chuan nimin tlai khan poi khoina thlenga hian hliam tuar anom lo tian soya thil ti chiat chung chang chu he thu bo cheilai thleng hian engma soila ni lo he thil thlen nu dar kari vak lova Israel chuan a chang let ngal var mai Lebanon media te chuan Hezbollah drone manga bayani nu dar kar engemaw zata balbeka Israelin be pui an thlak ni in an puang Lebanon media te chuan Israelin Lebanon marchak lam ramri atanga kilometer zavela hla Hezbollah kul pui balbek chu thlona mangin an be ni in an soi report te chuan Indona kara balbek bela Israel be pui thlak na lian bera thleng ni in an soya nabi chit le Brital area target tam tak an kap heng be pui thlak na hi firfiak polin puak thei drone manga Israel ram chung ke em som thum panga athu kan be nuwa ni in hemi te pani po hi an lein be na tela Hezbollah po hian Israel ram chung an be ril tial ti tuna kan thu soya tangkha na hriat mai ome US Secretary of State Antony Blinken chuan Indona hun poimo taka Ukraine ram tloin sipai tran puina dollar tluk la dingon ni pek belani tur thu apuang Russia chuan Ukraine ram thuk zoka be pui an thlak meka karei vak lo chungin chen na hun settlement pathum dang an lak belle to nimin khan Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba and Kyiv joint news conference an naya Blinken hian thu a soya Blinken chuan thlamasa Congress in US in alo pompui dollar tluk la dingon somruk pakhat zat tran puina pek ani baka tuna tran puina thar tur hi Ukraine industrial base a investment siam tumna ani tur thu a soi United States le Ukraine chuan rampan hi te Ukraine chuan rampan ni te security agreement chungchanga heavy lifting anti don ti Blinken chuan apuanga kar engemaw zat chungin an ziak thei don ani heavy lifting ati hiral thuam hlom pui Ukraine lama phur chho chungchanga ni US chuan ral thuam armor vehicle missile le air defense te chu front line a rang taka athlen theina turin Ukraine rama athon vatangai ni in Zelensky chuan a soi tuna hian Russia Ukraine in beina Ukraine tlar malai nan tol zela heti lai hian Russia be pui thlak na thar dolet thei turin Ukraine hian thapui thoin an beina sa hle nimin khan Russia Ministry of Defense chuan Russia sipai te chuan Kharkiv marlam biala hlai bok le laikian sti a chen na te Zaporizhia biala robot ni a chen na te chu an thunun ti an soile to a hei hi Kyiv khopui thluak ti buai tu le mang an na Russia maso na incremental gains tharlam berani Ukraine chuan Kharkiv biala sipai then khat chu an hnuk kir to ti an soya tun thlatir lam khan Russia sipai te chuan maktak main be pui an thlak thut maya ramribola chen na mun te chu an la duai ani ber mai
Lukianski le Vovchan seri a mun then khata chuan kang mai chuaka mel ma te be pui thlak na awang hian kan sipai te nun na chan him na turin kan tolson na ngai kan unit te chu mun thazo ka anin son ani ti in Ukraine sipai thu puang tu chuan an ram television a apuang Ukraine official te chuan Kharkiv biala hian Russia sipai sing thum chuang an om tian soya emergency service a hian mi sang riat vel chu mun him lama an son chuak to tian soya atam zok chu meichia upa kal theilo le rual ban lo le nau pangte an ni Central Ukraine chuan Russia in Dnipro khopui a beya wangin mi pani an thini in regional governor chuan a soi Putin hian Kharkiv le Marlambia le Ukraine laka be puya thlak le meka Russia sipai Iran drone North Korea artillery le China ina a supply machine le parts manga siam tengte missile le fighter jet te chu Ukraine hian a ma chhon meka ni ti in Blinken chuan a soi voin hian in bula kan oma tin Ukraine hian himna thunei na mani du na thlan theina muna in om ma chuan in bula kan ding reng don ati Russia be pui thlak na azual zel awangin Ukraine President Volodymyr Zelensky press secretary chuan an president in ram dang tlo tura ruam mana asiam zong ason lat thu a soya president hian ma in Spain le Portugal atlo tur chu alo thul to Moscow news briefing anaya Russia foreign ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Blinken hian Kiev atlo chu Washington chu ral matong din mon chung changa a hlo thon zual zel zia chin chiana ani thu a soi Zakharova chuan front ta thilom dan le Ukraine sipaite Indona lama an hlo chamna hian Biden administration a hlo omna athlen na sa hle ti ati chiang ani hlo na athlen na sa hle ti ati chiang ani ati ral thuam engzat po hian misual Zelensky sarkar chu atlak chiat lo nan a chan chuak don lo Ukraine ne na sipai man ro pek zong chu ti chiat vekani ang ati Russia Defense Ministry chuan an aerial defense system ten ramri mun engemozata drone som pasari anlo danga anti chia a heba ka hian annex Crimea peninsula chunga ATACMS missile som an ka thlak thu a soya ATACMS hi chu he channel ngai thlathin chuan in threvek to inarin oma US missile KM zani somnga atanga zathuma thui kap thei kha ani Ukraine drone manga bei an ni awangin Russia ram chunga KM sang khat vela la Tatarstan biala airport pani kharanga ya ole Israel indona kan puan lain Russia lam kan han puan velo kanga ya enge an chanchin ni ta zel tia zona a om thina wangani Russia Ukraine indona chu Russia in ma ason le a US le a tho pui ten lian tham takin ral thua man thon lut don mek boka apui chho ta zel lian tham takin ral thua man thon lut mek boka apui chho zel ani ber mai ole Israel Hamas indona akal mupa gazamar lama in beina lian taka ommek Rafa lama Israel sipayan chemek boka chuti lain amma zong ai khan Israel sarkar tan khovel sarkar atanga pressure sang ta Rafa a chuan ama tran tu te achan chho zelang ti a hlo om hle bok a mel ma anin thurwal pha chho mek ni in alang boka chuti lain Israel ram chunga chuan Hamas tena an man tak chung ten netine hu sarkar an deu so na sa hle boka kong puidan le protest huai hotin boro ka al thin viau mai opposition party lam yar lapita polten netine hu an tong ve reng boka chutiang chuan indona kara politics nen mi puite norna nen ramdang sarkar norna nen Hamas lam do ngai bok Israel hruai tu te thlunglu hi a hai ve bat via winarin om ole khati chin kha voina ta na kan ngai thak thei chu hanile ta phot sela thu thar ber hre turin he channel hi in lo ngai chang lai vek ton ya mang tha bi kriau ule